Kahanyau Trip Youth Council Jongka Southwest Kasil District mantagas ngi kala yo ban penlong ye kajing alang kum kadak ban ai men sem bat ai kajing kit bok kit riang rengkat kajing no senyang na gabenta usamla machaprang karwan yang na kashnong kenyong Southwest Kasil District uban le ban mi kamat Shaka Union Cyclist International Mountain Bike Eliminator World Cup araja R4R kaban salong haladak India haka South Rik unailor araja R4R Hakani ke jingalang Aiman Sim lapanya ia ke jingalang Nauba Kermen Rija General Secretary ke HYC Southwest Kasil District harangkat ke jingadon lang u President ke HYC Southwest Kasil District uba Arbok Kharjaarin u Vice President ke HYC Southwest Kasil District uba Mandilios Nongbri lembat QA de ki parat khot jong kaseng khot jong ke HYC marap la bendon ki yumi ki bakar se te asngaban ai kublai sibon ayopi kublai ya kejing ya kejing ai mersing kejumpi agaba pila ya ai mersing lemenga kalong sisa ka jing kerku nam tajunga agaba pila ai ru kejing kerku kedok berkumju ru ye ini jing ai sungha jumpi aba pila ai kenti nga wala pi panpa kalong kebarit ndai ngapriang ya kane ban ngasim kalong ka bakraw kalong ru ka ka ba la ban yarap yang hakane ka jing let yesim berta junga hakane ka cycle race te kublai si jabu ya ka jing laklo ki jongpi agaba pila penlong ya kane ka ting ka ba kerpang ba pila korlo ina bat ba pin ai ke jing kerku kerdo yang bat pin ai mensim ru yang kebangan late man yesim bentai ya kan ka sakit res te dia nasi itu ipi ba kani akan kijinja ipi di tengah kan ka sakit res pat ngalai yesim benta sibon ki res ki bakar la kalong hapot jong ka distrik kan hapot jong ka state level ten rai aden ba ngala ya lek kai bah ban ngalala ban ya konro ya kene ka foot nuclear game kala penlong sian akini ki panai bola dap ha ta ya selong te ha kene ka res ngalala kai bah ban ngalalong baar ngala ya ru silver medalist but dai lomba jeng kane bangala sajit lembaga Meghalaya Cycling Association kila jip yang apa dia i paran nyak sekil kita i Kevin John Clyde ibadai na ke Eastern West Kasihel Mairang kila jip yang i bangin Leban ya sim benta ya kene ka UCI MTB Eliminator World Cup kapan sapelong sian ta haladak te ngaru dadon sibun kapan ai kublai pi andrai tang kajing kerku kerdo ya kaseng hi barok kawai ba ublai unang ya don kan bet kaseng kanang la ban ya seprang akaban pen ki di kam jong kaseng barok kawai te kublai sibun kublai jangu Asia kan kata ban lek ya komplit lan ban lek ya kun ya kata competition na kata ban nya ka di bicycle ban ngala pan aku benkong skill ban penpau ka jisumu na kabata itu memang baik lah don kat bagi kat ni por muta ku kasih yang ta i presiden par ba joni vice presiden perabot dan yang ta para kot ke joni lam dong ba kita sorong ba napo jong ni ke distrik ke joni iyo iya ini samla macam karwan ya oi ini di sini kalau def lap dong bah ira wanra ya kanam kubrom na kumta ka district ke jungi na kumta ka dong ka thai ke jungi na kumta ka sno ka thau ke jungi ro kumyo bat kanotam kalong ke sorong na kumta ki kimi ki kba ki balio ya kum kani kanam ka ba kun ke jungi ura wanra haki na ta ka sno ka thau ha ka dong ka thai bat ka district bat ke jelahi berkawai te menta ini samla insalai ban kun ia kata internasional de hakaban Jerman la siawan kipok keruang na komentar ke jogi ba
info suk pisan siap kata kejaka kebentuk ba info suk pisan siap kata kejaka ba kaneka jing yakop ke jung ke jing lek isi mata ke jung ba ikin bok ke ruang ba in wanra ru ia kata kenam ku burom na ke benta kadang katan ke jungi i boro kawe Kum kesen association district yokan. Kukurdok and dipan. I'm sim but new. Yang ni dong katang jungi jong district jong boro kawe punjur ke calam ke jong boro kawe. Mari mesin mata te lada. Nanti kita UCI United Cycling International halata kan di ke jing simta hajing penggerak cycling cycle malah ban lagi di lama kemat ba memang menelan ba nak ke celah ke joni kita ambut kisama wei masa perang kawannya nanti kenyong nak ke distrik ke joni berkunjung ini Kevin John Clark berada di Mairan ini orang saya talang kan ini sama joni nak ke tempat joni hati hati tapi juga kompeni ya kun cinta ni cycling race ya nak kena senhi distrik berkawai berkunjung ke seni Sulawesi berkawai ke pok yang sisa ya kini sama ambut bagi besar ni kerja kami kerja ni hantar ladak minta mereka kita ni international cycling race kum salam terada ni kita pok pi dekat musim pasal kia wai berkunjung ke jing kupor ni kun ke beri yang terjuni penora borong kor nak tak dekat orang terjuni let's talk lesson ke jing slur dekat musim bershirham yo hi usul yang jo ni bagi trace tu pi kini dekat port ba misal sarong yang menong sesipat kum kedong ke time sama juni kiba lambi beri simantah ki race ba per amla malen ni kadong kathai juni lambi bon ki sama beri simantah ki sport aku football hagi we pun kata mata padi sesorang susu ini ku pesen juri kadong kathai juni ba ndio sama we sama macam karunya beri simantah ni cycling race ten auta international cycling race. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.